TV izoberi nijaka baro kutongoza ukwa Nkore Cup mu Kampala kuno muri Africana umukoro guna gontu ijaka bantu Nkore Cup tunu nabwo yongere kumanya ebigurumu umwabazi yaho ntujaka bantu Nkore kandi mugenye mukuru na ijaka bari abirari Deputy Speaker Right Honorable Thomas Tayebwa jikangwa amateka nagajangwa ababe bari Speaker na Deputy Speaker na bahibona emyanya yabo bagirigire mu sono bijako ba nabagigarakamu ebirabi na bitano baratera karuru so wahura ni jangwa abirari Deputy Speaker iyo no mabantu binje kubayomba hurira abirari Speaker bajang abirari kandi amatekano gajangu bwanyuma y'inchuro kwaho numuza harubaju kandi abantu bakaba batera mugaraka mbeke cyumwabe muri jukango na ba ministers na bayibona president akajatkare mbe muro kongana bo mateka tabaro so president we ngorigire kurahira hamwe n'aba members ba parliament abahati nubo na ba local government abamwe bari no barahira babona bo bantu ati abitukoreba nkabebe mbese abarigire kurahira bitu abatakarahire abatakakozere mikoro nkejo na nabandi abatakatori mu president ikibanje manyisanga government iriye kaho atatandikire ndijo kandi ari kujye bembera na president yoweri kaguta Museveni abo ko barigire kurahira arahirire korore 2012 ebyo kwezo ko apwenyene izobere nyine omwe aha abantu ababe bari mu parliament je 11 akande umwe abantu abarwanirire okwinganingana kw'abantu omyoga mingi byobwegese manye byahi buri kimwe cyona bwenu ako bari akachiko ka equal opportunities on parliament ya Uganda kandi narga buhweju omuri buhweju west naharukorga honorable Ephraim Miraro Ganshanga nwenyine omu studios kandi tujja kubantu reba ahanshonga nyingi abokuba obuyabira kansarira nubamwari abarwanirire buhweju kweba a district kandi oguno muhingi worotoke womwani wamajani kandi no muri Sawente no ne abirari member wa parliament wa buhweju west akaruru tukagenda je mwari ebintu ijaka ntongera ko bimanye mu program eji twaza kwenda ntujaka twamanyira bingi najaka natwabura kandi obori yaho atugambere na parliament eji 11 nkoko etambwire gachi nawe no mu ryabo abareno bagira ngo akaruru keberebe nako kakahinduka kaba ka sente ni byingi ebituza ko bantu gambaho honorable nakwakira aza no mushomeso tendekirwe kandi babare ayine nebinde biyayo ngira akashomaka akakugukamu honorable nakwakira webari munonga mutebe kanisa kandi omwakizi omwami maka kambanze kusime abo kugendo kanchukurayo niko setega munchukwireyo akwa culture yanje okuntu azakundugo mu karuru tinda kakuza media munonga kugamba ako bonda abanya media babasa kugambisa ibitakahiri mwene cyakubanza nayihereze biro bweno nko bunabire ndi mu parliament ya Mwenda nkehereza kumara ebiro 10 ntakagambiri ameza 3 iyo kwa meze ejo ebiro 10 kubyahwire ndijo mukaruke nko mibikono mukaga nibwo naza aha TV West na Radio West ngakora statement hati mbenye hire biro 10 nabwe konka kunje kushanga society yito yizera abantu bo gamba munonga kandi bakagamba ibintu birimo bushegu kandi abantu bakamba gambe bugambo binje birimo ko bushegu ncendo bahereza ubwire babanze babagambi koraze gamba obanze ucencuro more cyo wagamba konka makana batahe bawe mugumize mwanya hayo muhandeta finally nargaho nayija kugete nagamba mwene we bare ukumpsyaho bobone nakwetomba iteranga wancukurayo noretse gambo kucukura itizi negative in a sense konko bundo muntu nakwihayo okomoroka ubundi nkebe konga mwe nkisima kanya ndanyakire abantu abakutureba n'abaturikize kandi baramusyeho kandi okubanza kwabiona nsime abantu banje babuhweju west abantu abukwingana omutwaro gumwe nubundo bukongeramo abaremireho bakabemponoka ombururu biro bonagiremo
omukaruka primaries nkatunga ubururu omutwaro gumwe ombururu bwakuratireho bunayisime nka independent wa NRM nabwo natunga ubururu omutwaro gumwe amakorwa cyangwa abantu abo bakaremeraho bagangara ihunga n'urubari ebyembe batera akoko kwa wacagamba wacikonaho ubururu bwo butwareje muto barabire nka bururu bundo ubururu turana ubuguma n'ubushuma n'ubwirage hena bwirage hena boko gufuterera wareba ubururu batandika kusamu ubwisi wareba ubururu bwazamwa amarogo wareba ubururu bwatama abantu ku rugambe banje byabo wareba ubururu bwazamu zajambia n'amafuka n'amafuni ejo njyawe byo kushana na gehene ebyo mwene ubururu twarabiremu kandi ora abantu tabarubona konka hina abantu abakora nk'ibyo mu Uganda barumu kandi bireba barahamwe hona norambiye garukamo mwene inkurusha abantu abo kandi imbebaza abantu mutwaruguma baremireho bakagangarira ibyo bakatetemesebwa bakaziho kugurwa bakaziho kangakangwa abantu babakingerana nangwito twagera mu nekizubu cyamahe agabengenda kutwita kutumaraho konka twarabo muri ryebyo nabantu abo mutwaro gumwe nabwo cyo nkukwija nka mu rundogu no nakwakwana nkamacante ndakagambire kindi abantu abo mbaze mbasime no bebaza nimbebaza munonga ababo hoje west abaremireho nanangwa nabayo ba coordinators beyitwa twantu beta ba coordinators beta ba agency babyaro bo miruka bo magombora bo mucanga cyona nabo ntubasima munonga bakagezaho betaka tungere muyibwire bwo kubasima hatarwa nabasima umurundo gwo kubanza banyuma yebire by'ubuhiro kurwe 2015 ukwezi ko kubanza ukika hati ukwa katano hina mezi nkana agahwiri nabwo abantu abo nimbasima kanyongera nimbasima kandi ni nkusima kuko nanaga imbere wobere konyayo kwijagamba nabantu abo kandi no kubasima kandi no kubaramusyaho nindamusya kayanje nindamusya abantu becyaro canje nindamusya n'abanyayuganda bona kandi mbakurisa kandi nkurisa n'abantu abe bari mu parliament ikimwe cyo na kushoboreho parliament ikimwe teka hwireho turi mu cyuba kwita transition parliament ikimwe yakashitama ebyo kwezi 24 byo kwezi kwa katano omwaka ugwe 2021 nabwo cyo mu ciro ecyabira nabishatu shamukaga ziciro parliament ege nbwerahwe hata uturukweta abira speaker abira deputy speaker kwa kuja nke cyabaho kiketenga parliament kugira iki yakigambaho ninga kukihinguza kamukuru henga kacetenga ati parliament nesharira mwica parliament icuru negarke afate kabire takaranje nekigambo cya resolution na nubwo arwo parliament ijo obuterekeye kushitama twatwikirwe right honorable Anita Monga nobe tukikisizo bebyo taragambira ngo parliament dissolved akajya ngo parliament adjourned sine die nabwo cyo abantu babemba kimengu ihangatere emputenkijo butetoro kororo okakire 2012 ko bashumize standard flag twarga president yargaho government yargaho ya president Museveni ekamarede kikana na mushanju Justine president okusiyo yarahire bakagara bakatembya standard flag nabwo cyo hati nitwa nka parliament ekirwe mu transition kwa kujya nka ecyabaho emergency ekirkwetengwa kuhinguzwa ngo parliament ekigambeho parliament izira abakuru ninga barahire abakuru tubakagenzire abarahire barahire konka abakuru tubakagize iki because parliament is not yet dissolved. So no, it is a transition and you have to be careful with that transition. So twine abakuru imwe babibaroho. Yes. Twinana n'abasiya barigire kurahira. Yes. Hatagire cya active. Abakine enkoni. Hata nka speaker ine kiri cyo kuba bambare bakwate cyo cyoma cya goro. The mess. Hata kiri mu ngaro za speaker mukuru. Nuwajine. Akakagiro musya. Twakarahize speaker musya. So parliament ensene etandika one barga kuronda speaker. Parliament ensene etandika speaker yarga kurahira yashitamisa parliament. President yahiriza state of the nation ya proclaiming a new parliament. The first parliament, first meeting of the first session. So akantu akongiganda bayimba kimanya tuturu mu gap, tuturu mu vacuum, because in leadership you don't allow a vacuum. So icyo cyo kwasa kushoboraho abantu abandi. Yes, we are still responsible
kusebera 25 kusebera 23 23 shamukaga zicuru so hatecho natunga chance umwizoberi eshahezi nacishoboraho abaturikize n'abarukutureba babare munonga ahoko batito abantu abakushora umwinyo bajangwa abakargaho abasiya bara hata nuko kutura munsi akwato mwenoreba no wakono gambo bugenyi umugore bagenda bamureta bagambo bugenyi bajuga bamutwara bamufunya bamusyaka nisa noreba bamba cyangwa umugore yagira ki oyo umuco bugenyi cyahwire konketa kabaje guteba njera ki teba nyama tingu jangu tukirwa parliament nzoguma mapana turigeremo konko buturigemo stwaka shobwire tina na yayanjire akabox ka pigeon hole na offices hatunyonka office icumurizo canje nchikine tinka cyandi njurufu akwatina yagire ki ayagiremo kantine wacu kushabira kantina kinshabira nangwa finance akuherezo wa parliament aje byanjurira bariya konka tukibiyine so twina kwegendesereza bwirobwe one abariya bakuragamo batakashitwara ngo twakigamba tutyo bakajya ngo bacoba katandika kuhereza eberajo n'ufitense bakutense tuturwe mu kahuma turi mu transition ninko ko kureba w'abantu byamanura rwo mwaka omukuru ubwo noramba hemba emeroraga tyo muhanda omwaka tugwaka hwire kuzo musi konka abantu mbabateramire omwaka musi so ejeje nshobora kwasa kushobora kwaho abantu babencho bakwata parliament ejembe murumu yes ejeriyo neza kwaho ubwo ariyo nareba ukamuhugira kishaniki mukozire muta wado tukozire akuba nkahuriraho ngurimo parliament eje yikumenemwe niyekereze yo kuhinguza amateka mingi wageragerana na parliament zone zizirene zibaho amateka tinyine statistic munoga kwanga tukizo mu mateka hinka 10 ngamuriyo mu 13 agutuhingwize rugo muri mugwito akoko kono manyimiro ya parliament one no gukora amateka no gahinguza ecya kabiri no oversight ecya kabiri ecya kashatu no presentation noreba nibyo bintu bikuru bishatu kandi no roles zini zongeraho muntu atuhingwiza amateka nka 10 o myaka 5 amatekago gabanga basagasiri hanga amatekago gabanga basakuombeka amatekago gamba basagugera ibigashobora nyensya tukozire munonga ka parliament mu myaka 5 echa kandi tukakora umubwire bugumira tukantura ubwire bwa covid-19 nabwo icyo binte bitwakozire tukantukora ubwire bwo kunduza twaronda a lot of economic measures estwatireho twahinguza amateka bwo kugenda kwena hansinga PDM kugenda hansinga twahinguza amateka agakwatirine na munonga kaga guterera ukire sovereignty bill iyi president asayiningira aterwe niteka kugira ngo yatereza abanyayuganda umutwe ikateza abanyayuganda umutwe akaba batetegeza ibintu byamande kinda yitombuyiseremu tuturaje sensitization y'amana munonga kumanyisa abantu tukajutwara speed akwakene yitengwa konka twaje sensitization konka final kareba ahizo bari amuhero twaje okwajana kwa manu munonga bakugira ngo ebire birensia kuyagira mu committee ya rego baje editinga munonga ebya byizo no kwanza kurgo mu cabinet ebya bitinisa munonga twabihindura munonga eco kureberaho tuyamugugira ngo umunya-Uganda tino umunya-Uganda obwari bizobona rumwe mutari umunya-Uganda ico naco kikabanza cyakanga abantu munonga bajya mu cyogera ngo umunya-Uganda karwa naza kureta sentaha ninge kitongore cyane kureta sentaha zikomara miliyoni 800 ne cyane inchoro mbantu muri inchoro radio nto bacigamba pana esente tizine limit for as long as washobora esente nezoruga nkahi nezakora ki tizine limit na billion zitamu zone abo ko ncho korebera ka governor wa Bank of Uganda ka koshoninga ati inflows mwara mwaza affectinga biruta shishi economy kandi economy niyo turu economy niyo tugizire ki niyo twemerire mushwa twunakwa ninka buheju natunga umujungu wanje natunga umugiga wanje natunga umucyina wanje yagira ngo yaza gukora flyover yo ruguto rukuru gabanyaruguru rukaraba mutogwa buheju rukakambarira rukateka amataja hansi izo ni sente nyinshi trillions nyinshi za dollars hatezo wabonoze limitinga notakora kintu kirundi munoka so tukabitebekana se bitwakora amateka mingi kana agamwe marungi agamwe gateza abantu mutwe konka abantu kuterwa mutwa amateka gita gutwara tutwine mechanism ya sensitization omuroko communities
kutunga bwiro nkobwe kandi amwe n'ibyo n'umushago gwidu tukabitizira aha TV nkaha tugera radio nkezi tushobora itekaniriza kugenda ritanarigamba ki kuko kuri kwijazo mu parliament yonka abantu batunga abacencuzi abandi abacencuzi batakubyetegereza je abandi abacencuzi bababibine mwakabo baba bariyo barahakanisa nabo abantu batunge so patera n'umushango gwidu nintekeka ngo abandi baremba gunuza muri bebendera mukajya mwarekera social media bone social media batanaga ku balancing nko kuba kwenda nkenkiriza yabo arona ahuriye najya mbwenu ati mu mwaza gwerwa kagwa bina abana heru nkababinde za Saudi Arabia atumwana be nakohereza nkasente nke bitwari kumuwoferirwe atati cyo cyaza kurgaho mwana wara social media nora abantu kwa kumugamba ya TV nkeji ninga rudo na munungi bakabata kurebana abantu umuntu yagamba tubakumnyungu rero yagambe nke cyabiraho kana yagamba tubakumanu hayagamba abuka nkaninga n'abantu bugito kundinya kashaka nyetori kiko kanyete kiko munonga tushita mwangamba n'abantu ora batafiro hacho biro bina umunyamakuru yakwate kitwagambira ijo yakitarudi ngo mushayi yagamba hati kashobone ni kigamba tora hamwe so abantu mbiteza munongo mu radio biteza munongo mu media munonga so twina kujita hamana nayo tukajikozesa kushobora ebiriyoni byija ekaza mana nabantu barungi abagambe ebikombe abantu bana nabarungi konka itizo relative oburungi bwo relative ncerigera nagambe rati yacho reba at social media ekije yagera abantu abatarashomere byamakuru hati itwita bakora za TV ibakwita mainstream hati no wabishomere no wagira university ukabishoma hati oriya arukuza TikTok na emerra hariya ninga WhatsApp azankai na emerra nko mu rwera katujengu basi yatunga nkabutano ayemerro mu rwera atinyowe ndiyaho mu rwera atbasi yaho nababa rumbona bona tasigara numu ompolisa kizagamba atutine wafa bahutara so ati itwitwe tukubasa kuzahari nkitwa batayari West TV tukajanga basa baba rumbaho baho ako inemo eski ako batwitwe tukubasa note kwa kwasa teininga orebe embera namazima ababa rumbaho mwene yatu tukaberekera kabetemere abukunda likes manyaba kunda ba subscribers kwa kwemera nkato muntu yakora TikTok ati mbaye nda nk'ibintu bukatenda Iran na US ati muntu yagira TikTok yaje kiyagamba ati Iran yacheza ogwa kigambe cha America yacheza ati tutakushoma main news agargo mainstream media CNN ushanga bitinde kakwate no cyerebera ati TikTok oriya nabwo cyo Uganda tugire kirabo kandi bageramani mingi kana nabantu bite nyuma bona nabakena bahangu nabashomera tabashomera nabaringo nabagufu babikererezamo so eberaje bitwahinga izo parliament na parliament ko gukora norana makora kwamba gishomero bajozo munonga tegine kakwate na fraction ya kimwe cy'ubancho abantu cyincyane bakitunge nko kwagamba ebimwaha umunyishengere byashemeye gukora emirimo yashemeye kuba nakora mu parliament numugira ngo umushikirize ahabwaki bingi tabagarikira mu karuraka na niworumu abenje batagacha mu karuru nko kunagambera natandukanye ngambera ngo akaruru kitwa kutukuza muna munongo mu Uganda umutima nyahanda ko atimfuterera burura hero tugire mu kohegwa kwa manu munonga first akaruru kabire kamashwarized akaruru kabire ka senti nugura umuntu anejagura nabantu mbagambira butuntu nyo wanje community yone rebo sente kuzina bacho tarazitirimu tinkazitamu tindazitirimu kandi tinkazitamu kandi tindazitamu ahubwo ko nyino kunkwicereza nyoko echo kwa cyabyona nono shabakaruru ngo abantu bakakwereze kurugera ko kuteka kubashakira yenjera ko ese kigambo kujya ngo mushaki apate nabanende gacukamba nabanende garubenje nabanende gabihanga nabanende ga runengo nende go mukarembe nende ga rwajere nende ga rujambia hinebe abantu abo bakendere hatu kwata 12 ukabasimbisa rayini okija tubera rwabano koma 12 omuntu akija nemitwaro 20 barakagura ba agent bawe akocera tubiro nyonga zo mu parliament 2011 naje binakwecho ko rero kukigamba munonga nakora buheje utegera nguto ne gishate zine konka nagizo naheza contribution yinashakira mu government yinashakire ya kilometers bishatu abirina mushanju bien nguto
natwara president wa Uganda emirundi mushanju omyaka 5 buhweju yona ndikujya bembera kurwa mu kikorijo okuza buhunga okurga kayenje okuza cyankanda president amutwara emirundi mushanju kandi president utawugenda akasiga konka natwara ba ministers 13 bareba buhweju bagita map hataga amashanza go kureba ngazayo ateze kuraba bariyo mbagamba ngo ziriyo nzija bikarwo mu program yejo yo kutwara abagenyi kusharinga nitwe ende bitugumire konka abantu kubizere 16 ngo bararo ekizubuce ebyo bigende byakozere baba bi ngo ne sente bazomuhereza nazi humusha hoye takubahereza ngo weza kwe baramazima ngo mshana umukodo kunarigireyo president ayizira kugaruka bukweju 2022 kuri 16 buyaheruka bakagaruka ibwanyuma y'imyaka 5 kandi leta no yokejo kuri 16 okuzabirna niye keta no y'imyaka 6 ikayahwira kugaruka tu engute zabenze korwa zone zinabiye nkozi sezona zakanda zafa negisha zizakagaruka hoga enyingi zikafera cyo program yezo tutekamu ezo kutunga mwani ezo kutunga amajani ko bagega bamajani yabe nduru twaraba hari twagagaba gagwaho tubakashashurwa negisha so hatu wazo mbanto kageti abako akarunu kagurwa sente akote nko mutamweriye nakozere buriya akwebwe nti bukabicirije munonga 2012 na mukaga ebintu mugamete bukabicira umuje munonga korona takastahirira nkagaba ninyujuka omwani gokurwa mu UCDA miliyoni emwe n'emitwaro 83 hatezo ne sente shahiji kinkarebera bukwana ko mwana ntundu bare hina rukunde taratanaatora nakusimba kwa bari yondo bari sente zabo no mekiryo mu mwana hati akasente hatwe nyonka bahereze ko 2 ningo mutwaro ngo akoni basaka banzine kwa abantu mwembe biuze hato nishutunga kashara ka wo mamaka hatu wagenda wabo kushengera abantu abara yuwarakora ryari ntunguka yawe tu abantu barakurebera hoki siri abantu bebuze ozihanka heze zenshaji zo gurira waza bahereza tinkarebere sente yabo sho munsomu buri muntu arufutamu naba yatamu bait ningo munyongororwa kwihenshozo omuizo hata naye yishwe so njondo kugambira ngo wana tinda hire sente tinkabiye kuzihereza kandi ubona kwanchoro no nagaruko mu politics tinda hereze sente ako nimba neza kushakira abantu esente nyinjo kucerari ziriya izo kuteketeka ngo nabahereza nimba nyeganya kugira ngo abantu wabagura sente kandi abantu bakebye no n'ubwenge bwo kugira ngo umuntu yabahereza sente yazireta batakazera bazakira bazirye konka bagenda n'ibitekerezo byabo konka na fortunately abantu mbagenda no muyaga gwa sente ahari yakasente hata kasheje hiturigiro mu karuru hata abantu mbanterera mbona bonese nco kugira ngo nimba ntakenze kujanka kugamba ko ne babitakahiri hata mbajya ngo konka shikande bemba to akwe cyo kurebera honka standard yabo hejuru hati abantu namanyambaza hamfu munonga bazamagenyi hata abantu bakabahindurire se orufu na namagenyi marketplace ushanga umuntu areze mitwaro 20 ngo umuntu yafa yenda yarugamo nebindi hatesha hagiti zakiriyo akaruka huye arukufa yefera bihuyire hati abataka bagarika cikomi bareta katabo kabo barundana rukumi esente tizakizireki kiriye kibe barumwe mukubanza cagizireki taka huire mwaka nabwo icyo cyane cya sente akaruka Uganda kakazamu ibintu ya sente cya kandi social media ito ntugamba hato mutana recruitinga abasigazi nk'abamaka n'abandi atabahereza amasomo batandika bakujumera biraro bakwagariza biraro bakora bya mwegari hariho nkagenda utamweje hwiro nkagenda nazo mu government kagaba impunu 9 zo no mu Uganda yona impunu 9 konkanyo biraro wabhoje west ni himpunu nkaga bakunyesha tuzatura rubanda abanyarwanda bona yo natwara nkaga ukashaka nkaga ari 9 zo neza shoyira mu Uganda ukurwa umunadizi umwakugwa natwara nkaga nazihereza abantu iminyeto n'ababodaboda n'ibindi kongo umuntu yayimerero yaza social media ati biraro bamuhire impunu rukaga umwanya gwa nkaga kwiyaze tatiyazi siya yatwara kabagarame eje yabushenyi ngo agome naze yo narye ho kusyubuzo ruho wa beraro n'umukwa ni ndabarukaya bakakora mwegari tinkurya nyama iyo kisi tinkurya nyama muhanda tinkaza gahacokizo cyanyama kakabagarame kuri iyo nyama tinkurya nampu ntigajega kweniza ngo umuntu yakito chabi ikintu cyakwatayo ngo gumorire kabagarame impunu nazirekayo impunu rukaga ukusyobundo ziriya zikagira ki
ate on social media hata abantu bacakira cyaba part of the campaign noreba so abantu bazo mu ryebi mwene ato yacagira mu bururu kujya tabandi kabataragarikire bingi abindi bakafesinga nkebyo twagira mana nebezo bya militarization kicana gambira bowe icabire akabamwa abaresire abanyamahe ombiringo mingi ishobire gwira namwe nitana nimushango kiriyo turiyo tujikuratera stoka cyane kiri okay abinjira takagarukire utajangu yabagira ki yabasiga bari munonga reka tubanze twumure mukake ntujya kubantu garuka ishuka ngo twine honorable Ephraim Biraro Ganshanga ubwo ne member wa parliament abo Bweju West abo kuba parliament teka hwirege nkuru nobo abatya barahire beite nkuru nayo cyo abo kuba neje ko eberabe na bishatu shamukagaze cyo rutko niko twagamba so area na yecheruho mbwenu omukuru tumwine yariyo nashobora ebyo mu parliament nkahi abwacabanyishengera bengi batagarikire na bill zezimwezi bayingwize zikaba amateka na president yatire mikono so katumure mukake tujya kubantu garuka utargaho Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja mucamo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 amazina ganjye ninye Mr Quality ikorwa mu UNBS naija kusyaho obuhabuzi amitindo y'ebintu orukwetebeka gure ebintu oine kumanya ebi baza kugura ekintu reba ngo wamanye bikozire ekyoriyo nogura kubasa kwetantara ekyakubasa kuba kikozire ekyorukugura hazabitarukoragana n'amagara gawe ebikozire ekyorukugura bishemere kuba nibyorekwa gye akyorukugura waza kugura ekintu reba ngo wamanya endagiriro n'inamba z'esimu uzabanya kukora ekintu ekyo ebiri ahakishemere ebishemere kuba nibirebwa gye akintu ekyo okubasa kuratiriza cyashangwa kitarye yetantari kugura ebintu ebiteine ekiri kubigambaho waza kugura ekintu kyebaragye akyo kugura obunaku bwakyo obukiri kumara yetantari kugura ebintu ebyo obunaku bwabi bwaweire kare abo kuba tokamanya okubyakubasa kuba biri obwaba buri obuhabuzi aha mitindo y'ebintu natsigara ndi Mr Quality okurwa mu UNBS nyebiti kubyenda Penkoni yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanywa Penkoni nushumurira kushemererwa uhurira obunuzi na n'obusinge nuwenda kucamuka Penkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka Penkoni nekwamani uhindika omushisha nyishija Penkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku Penkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Penkoni wakinkorire. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest
biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution: the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Wabuheju West ijuka ngo bari abantu be barahire amateka ibiro byabo bikiriyo ibiro bikaba byabiri nabina uko kose nabiri nabishatu shamukaga izikiro so nabo bakiro ababire baroho aza omukurogu akaruno bukaraye kataragenzerege akabuheju West iyo bukose akiroho mwendo aturiyo stera toki ombiriyo mbigendo mesho parliament yange area Uganda ebyo bururu kubyemerire hamwe nebyo ebyakozere parliament wenko muntu na parliament ebye basize kukikaho byona twaturiyo tubigambaho nyine honorable Aberaro Ephraim Aganshanga nuwenye no studios akande honorable niyendo abukwa twasigaze ubudakika buke munonga tukahendera konko budakika buke no jagambera mu bintu ebi icyo kubanza nyenda ogambero go muntu ari gana turebe shaheji abo kuba abantu bajyangu parliament hariyo kajunde jo parliament eri yone bano mutebe kana sango ko shaze riyanse genda kajunde ryo parliament nyana njukore ko mbiburi waza mbiburi yitukushama nkaba kurasaba Kristo mu kitabo cyo kushururwa eshura eyabere ni 2 akanyerere akikumi na kamwe na kikumi na 2 najangu kenko ziyebi yagume bikore ko sisikire aguma ryo sisikire kandi ka ogogwe oshikirira aguma ryo shikirire buryo mwakore byakora ko nkareba ninje juba nebihembo byanje kuzumurira buryo mwe nguko yakoze kajunde tiyebiro byone eriyo ne kusya muheru kajunde zireki kanter mu parliament mwonka erna nomba taka erosi wanu erna nombi yungu byitu erna nomza erosi zitu erbar hamwe hona konke kitabo cyo kushukurwe shura 2 akanyerera kayikumi na kamwe na kikumi na 2 kenko ziyevi egume bikore ko sisikire aguma ryo sisikire konka reba ninyija juba nebihembo byanje kuzumurira buryo munko kuyagizireki koko yakozere biriyeni byishe so tugiro kwikiriza nyena sime president okureba ngo arjoroho yaro yajya ateki arjoroho yaroha yajya ekimara kandi nshabangu abe consistent na ati to gutuyero mu nshozi wano uvuge moto ka rushozi to kwihakagera muru negarke nyuma ne bahezaho mwana har basira mururaho ahamiza president wanje atakiyo kandi bora hamwe no garke nkumi birashatu naguma tida muceceze munonga ni nshaka kugira ngo akonyobakira kuncecera hata abantu barahiri tubakakozere ngo twabatoya tubakakozere ngo byabaremo katubahereza ubwire cyararugirira amuheru bwo turukora balance sheet konga tingwe ndakutegana sabantu manyani ngaruka nanye kanzo muyanje kaze kunduza amajana ganje kaze kurebera ente zanje kaze kukura mbuza amahembe nangwe bono gamatigire no mukurize ntama atikanzo mu ryebyo mbabugirokwe abantu batakanye kwasa ngo ryo no remeso ogwagiye munaje nari kinko ndarwiye kwaso ibinsi jiro mu muhanda program zisi jiro mu muhanda atanka marinde police ryo no yembekwa police station zizini kamushajwana zishomekwa ziriyo ndizija urgutu rwakora sije nartebe kanisa okutebe kanisa byamajana sije dabite ko mwagenda ibintu sije nabite kari agenda byo nambanye hata nambwe nwarebe kuruganya kabirizi okuza nsika hata nko riba ryo mbakora rugutu teri ya burijo ibyo remisijiro mu muhanda so hata ibyo kanza arubasho abagireho abagore basya bemurike buriya arabacuruho twarareba ukubigugenda tingwe na nyemereraho ashatana ngo ningaruka apana ubu no bukunguzi
ubu n'ubucecezi nokungurura roho unubo kungururu hata ija kuyo kwatsa nambwe n'abatakati ncenda bampumureho tumwe tuvuga no mbi social function zitu kudahirwa nataho ubugenyi bwa nanka mutahe ona kakaragiro funaro zaho nanye kundagera ubugenyi babutahe kundagetsuzubije banyagere tukomariye bidurwa mu politics kumareje myaka 5 icyo cyo nyina cikore categorical kiriya tinkwenda kuba icyo kuteganisa tinkwenda mberwe yo kwaso obero lyakachiko ka equal opportunities yes ni twasigaze dakika 2 omudakika nkemwe ni bintu cye byo kujya nyom parliament nkabira remember akachiko ka equal opportunities ni nko buringaniza bwa buryo umwe omuburi kimwe cyona bueno umtebekanisa okorwe nko 2010 bunaza mu parliament okwezi kwa 5 no kwa mukaga ntorahera ntuzo mu buciko ngira buciko bushatu ngaza equal opportunities naza local government naza agriculture nunko zeraho konka equal opportunities nkashanga mu kizu bucoje ngo umbinte bya scholarships ninga state quotas national scholarships zabana ako kushoma nchukuru munonga tuzukuringaniza nasigana teke mu kitenzo cyo ngo batuhereze quotas kurigera omane nengoga zitu nkabweje tubure nyuma nkakara moja ito tugere quota etakwingana ne yawakiso batuhereze special affirmative action mwe no bwere mwa bwingi tukirwe mbwere mo tukirye nyuma kine bibine kunaza ahakachiko aka infrastructure aka local government na Rwanda rekintu cyaba LC1 na local council zone kurga LC1 kuza LC5 empera yabo kandi be billion barabamo kunaza akachiko ka agriculture na Rwanda kandi kufandinga kintu cha anti-tick vaccine ako ndi muhingi na Rwanda na extension service kandi biriyo bigendo misho ebyo hata kintu cyo ngo kwari bijo president turi na Chesesa na Muronge ntutongoza ombazi wo kutamba yango ha kusirka kugira ngo ente y'umuntu etaterwa ngo buri kikatomeze mukaga nabo mu batanje kurga ukoze bagutestingira mu cyamo kugira ngo waterente yawe emyeze mukaga wase mirunde 3 ngo hane etakijumero kujuruma nefu hatente mzo kuza kwite ngoha utakata kantu kace munonga kandi katamamane mingi ako murubona bari yakachikwa bingi ninye fama na nani nyanjo turi mu kachiko na ministry of coast ninjanti bararo buhweje west kandi fama and they know I am a farmer so mbe ni fama hinje munonga nabwo cyo kugira ngo ebinte byo tukoze mu parliament na nyebuciko bungireho ni imporane binye pakisa ebinte binsigiro mu muhanda ni byija ibyo binagambera nkenguto nkecha majani nkecha fatarize y'abahinje riyo ne yija ebyo byona za police station zo ziriyonza kombe ko mu rubuhweju ni parane bye pakisa uruguto rwo akatare kamarinde na n'uruguto rwo rwamarinde kuza cyahenda ruketo rukaza kiyanja ati byo na misigiro mu pipeline ortindo rwanya kitaraka ortindo rwo muconyo bushereje ebyo na byo mu pipeline zije nabahanga ebyo ni byinshi kandi mkere nabana scholarships zikikomo 500 baza university amina so hata abantu banchereze mpumurege nze kuhinga amajyanga nje gahunduzo nubwe gafire konga nche ryarataro ekintararige mu munonga ne cyamajyani kandi aba politics kwarare nazo kurwana amajyani nimba nirwana amasero rwanje nimba ndo ndwana amasiri yabatahibanje batakateka unazo politics zabo amajyani ni economy tegeneka kwa denda politics konka bya politics mube munchirize mpumureho ndeboku mukore byanyu abantu bakire sente zabo baryeje akaba kabarganisa sente abantu batunguke nanye tungukira mu ryabo ahandi ni mbendezaje ahandi tinku bafaye byagenzero mu misho ebyo turareba ndahandi omuchoro nagamba turubangatiye ningo mugana nagamba katonda jari so byono kabikwasa mukama byono nubikwasa no birgo enduru kuzarabeza zatandikire akakaro kagenzere kakagendana n'abantu obo bakakiba nabakibisa abantu obaka kagenda kubintu kagenda kubina n'abantu kandi abantu nabo banyakagobamo rubanyakaferwamo so nyoni nisima abantu nuko naragambere abantu bari umutwaro gumuni imperuka nimbasima abafuterira karuru abantu yakaruru mu rundu gumwe abatarakungireho abatarampo abatahunga nimbasima nyongera mbasima nisime kayanje n'abanyabuzare abamwe bakanyemerera abamwe batora bahansi tibyine shonge ibyo amina tugendo mishense nukwiri kandi byo bujunde oburi nko parliament oburi mu LCZ oburi mu ma district nakwereza handitswe kanche garikemu okushukurwa kwa Yohana ishura 22 akanyerere 11 kuzaki 12 deba ni nyija juba
n'ebihembo byanje kuzumurira buri omwe nko kwiyakoze buri omwe ayine wewe Imana ije kushashurwa nko kwiyakoze nkite koko so tuhumure icyo cyo ni icyesiga yabare munongi waya natureba aha twasa kurengaho kandi twenda kwebaza Honorable Ephraim Aberaro Ganshanga ubwo bari mu parliament ye 11 no wereta kahwireho konkaneje kubaneho next week officially abo kuba ekatandike birabira na bena so ne huwa birabira na bishatu shamukaga zicyo mbwene bakiri abanyishengero nicyo kurebera twine ababire baroho kandi twine na abarahire so aba bakiroho nkati hagire cya itagiso mu parliament ni beta babenyine abaye baroho kana speaker roho na deputy bona bakiroho abo kuba nabo bakabari abanyishengero kandi nubo bakora nka mu rumogwe in case nka president yagira ati parliament nyende korechi so nubo barohati tubakwasa kwita bari abasya nibinji wabihurira tinko basa kupigara kamu kandi nyenda kumwebaza Honorable Ephraim Biraro Ganshanga member wa parliament abo abujwe west kandi atagarikire bitayagira ngo aroho binji abamwikirizemo karagenzerege kakazamwa amahe kaza musente kazambura kimwe tinatinisi bamwena nebintu nkebyo andi togoro mark nyabem nyenda kwebaza bona bena bakora nabo abo kuba itwentukora nka team mpango ba Martini harimo ba Jonan harimo atenyi mande ni timu mpango munonga nerimo abantu bengi okorera mu program eji mazima yakwikaho Ruhanga arindi amina